Nezanimljivo ljeto u svijetu tehnologije. LG je razbudio sa svojim novim top modelom G3, a to je uspio sa mnogim novitetima. Pogledajmo. Ćao, ja sam Denis iz Telesa te dobrodošli u video pregleda. LG G3 predstavlja uređaj sa najviše noviteta u odnosu na konkurenciju, što mu dalo prostor da bude najatraktivniji ovogodišnji smartfon. Impresivni 5,5-inčni ekran donosi novu rezoluciju među pametnim telefonima 2560x1440. Kontrast i paleta boja zajedno sa IPS tehnologijom daju ošaravajući prikaz slike. Kamera donosi rezoluciju od 13 megapiksela i 4K video. Fotoaparat uređaja nema laserski autofokus kao što je najavljeno, već autofokus sa infracrvenom zrakom. Uprkos tome aparat ima zapanjujuću brzinu rada. Ove opcije u kombinaciji sa optičkom stabilizacijom slike i senzorom daju nevjerojatne oštre slike sa prelijepim barvom. Procesor je četverojezični Qualcomm Snapdragon 801 od 2,5 GHz i sa 3 GB radne memorije daje dovoljno snage za fluidan rad. Kapacitet za pohranu podataka je 16 i 32 GB. Mrežne opcije su već standardne za ovaj tip uređaja, 2G, 3G, LTE i Wi-Fi. Operativni sistem je Android 4.4.2 i radi veoma fluidno. Pozdrav do sljedećeg videa.